Miċħuda mill-ġdid it-talba ta' Daniel Muka l-ħelsim mill-arrest wara li l-qorti kkunsidrat iċ-ċirkostanzi kollha li rriżultaw mir-rekords tal-proċeduri miġbura. Il-qorti qiset bir-reqqa l-argumenti tal-Avukat Ġenerali li kienu jinkludu il-biża' li dan jaħrab jew jitlaq minn Malta. Dan huwa itħassib ewlieni espress bl-avukat difensur baqa' jimminimizza din il-biża' billi jsostni li Muka kellu biżżejjed rabtiet ma' Malta. Daniel Muka jinsab akkużat bil-qtil doppju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski illi seħħ fis-sajf tal-2020. Fil-qorti ntqal li jekk l-akkużat jaħrab jew iħalli din il-ġurisdizzjoni taħt il-liġi Maltija ma hemmx possibilità li l-proċeduri kriminali jsiru jew ikomplu fl-assenza tiegħu. Għalhekk jekk dak l-akkużat jaħrab jew jitlaq minn Malta, il-proċeduri kriminali kontrih jiġu paralizzati. Dan huwa wkoll fattur li qed jittieħed in konsiderazzjoni kull meta l-qorti tevalwa r-riskju li applikant jaħrab jew jitlaq minn Malta.